ole hei voina news hit ka ti zualte karon thlang chuak leya in react yang health clinic sak soifia tinia hemi hi aron lar khop maya social media lama chon motor tam view maya zpm sakhi an soi sela ti chon zpm lampang hianin emine phun lai an sak ve tho heti ang chi do le hiron lang ve chu alar khop mai poni se hemi chungchang a hianin an estimate le a in hi ain mil lo ti kha soi pakhat chunia engponi se kan chiar chinange health minister lorin pui chuan voin ni som pakhat thla som pakhat kumsani somni pale hian Aizol press club press conference na in social media soi lo tak health clinic sak chungchang soifia larin pui chuan sarkar masa khan saski 2022 tanga 23 sum mangin mun zani som thum pangala ya health clinic saturin plan alo cmt soin pakhat saknan cheng noi ni point pakwa paruk ret angzela siamin mun somruk la ya chuan an lo sa zo man to kanhan sarkara hemi chungchang hi minhan tir chuan tuna po mun tina thok tu kanin dailo lain health clinic mun zani somthum panga chuan engtin nge thok tu kan da kim thayang ti hi karil ruwa alo om lian berne poni se health clinic mun zani somthum panga ni chuanin ton din muna chuan thok tu pa alin dai lo ani si chuanin a number hi chu ain mil lo ngal chu ti thein ka ria hemi himo chiarzel teang mun ranga kan health infrastructure a che MMT soin health minister chuan kan office le quarter te a che loma hetiang thom that nan te hian a man thei jok lom ni tin ma kan han la ni ma se sarkar masa in utilization certificate alo pek vector wangin ti danglam thei ani talo PWD ret man lai SOR 2019 anga plan le estimate hi siamani tin plan le estimate ang lova lo sa no mani chuan atulangin sarkarin mala don ti soini poni se estimate le plan hi chu hemi Service Order 2019 kumsani som pakua MNF sarkar laya an plan le an estimate siam angkha an mangve tinakha ania amaro chu zpm lampang hi in soi thiamna tur chia ka ngai lem lova SOR 2019 plan hilo mangta se khamiret angkhan lo sa po ni se khamiret phu to khanan samei turani zpm lampang po hianin chu apoimo viewin ka ria MNF fun lai khan an lo sathiani poin lo sathia sela hun chu kha chu tingai na om to lova maro chu zpm sarkar china chuan zpm ina anlang china chuan diknan du ni chuanin hemi SOR 2019 ang hianin ankal tasa sa ni poin estimate lo sang ni chuan estimate mil pui khan thok ve mai sela ti hi a thamei ome engponi se contractor te henin lo nei lo ngo thu chom lo ma se a lei hluak lu tukang chi hi chu omlo se thakopin ka hria ti chuan hei poi leitlang music festival ti poi soi hlo lu tuk tak mai nia pirin pui ten lo thutlar thap maya enge an soifia ni kan en liang tourism minister larin pui chuan voin ni som pakhat la som pakhat kumsani somni pali hian Aizol press club press conference na in leitlang pui music festival bot sai ani chana soifia pilarin pui chuanin leitlang pui music festival an bot sai tur lunglei khuwa an nga chan hi ngai nom deuh om ti soin soipo ka chak le ni kumsang khatchakwa le pathum khan serkon sikul hi zosap missionary pubuang le sap upaten andina he sikul hi primary school ani kumsang khatchakwa le somthum khan HW Carter mizoten zo chhoni patia kan ko alo chok velea ani hi pathau thang thale mi ti phur thiam takania sikula thopui te chu drama le la te po ledling turin a fui fo thina hetatang hian thu le la a tuina an nei tharta aniang kumsang khatchakwa le somthum pani fawang online concert nei tumin anin po cha ta lem chana chuan saiku ti lungze ti chu sikul no pang anjir tira naru atham lo tam tak apianga anjir tam mep mai anin bo chaina saboka mi puilam po in an ngak lel emema lo anzo supa bu seng ma fawang olen lai chuan serkon concert chu han bot sai ta ni ati he concert mang hian thule la ruai pui an kil ho ta ti soin tourism minister chuan hemi kumatang hian zo chhoni pa ho hian fawang olen lain kumtinin serkon concert hi an bot sai ta thin ani ka ngai tur ngot po hian he hun hi anuam don hian ka ria a khopumin ruwa tham lo la thar an han neyanga an sa ho thin tur te kha tunlai angin TV le mobile phone om don silo an zai chu hian ka ringani he serkon concert hi mithiam ten the biggest literally movement in Mizoram ti hialin an soini lunglei mai ni lo a chevel khosang ten an nga hlel ememania tin he hun mang tu hen an pun khom thin thua soi tourism minister chuan mizo te kanom chung chuan hei hian kan thin lunga hmuna changreng don ti soin chu tiang ang din hmuna minhlang kai tu serkon concert
zulzui deuh chuan lunglei ming choin leitlang pui music festival hi kan bot sai don ani tourism department hin festival te hi tourist hip nan atangkai ti kan ria amaro chu event bot sai thiam kan ni kherlova thala experience nei thatak tak te eizon na siam theina tur ni performing leitlang pui music festival hi tender mangin kan outsource a Brighter Co and BBY Animals Event Management Team ten he event bot sai na hi an thok ani ati larin pui sai danin sarkar tel lo chuan ti lo tin thei ani lo ti an ria DC lunglei chairman na hnuaya organizing committee siam ani Museum of Leitlang Pui History hi siam ani bokdona he museum a hin sang lui thule la manga ming lo cher to mi sang te an choi moi dona hemi mai ba ka hin Mizorama concert ma saber ser concert chungchang chiangzokin mi zongzong mu thei tura pholan bokaniang museum ma an choi moi tur te chu lalma ma lian dala chuana nu chungi aro lian ralte Alice Saidenga laltuaya evro kima te anni program man dan tur tlang puiti ni hei November ni som pali kumsani som ni pali hi inaugural le traditional day anianga November ni khat ti te hei bit contest te omdon ani o ben so manin eldona November ni som ni le paruk a hian in zai thiam lar ten phone khom dona November ni som ni le paruk hi anuam berin karinga ni kai chon o lo vakal tuina mani point nuam via win karing hei na sin ku te pakhoma ke chu a tha ka tia entinan ku zong te festival zong te aizol om vek se aizol mi te tan hian han chua rem chan na tur hiom lo ve ni a na sin ku mang tura champhaya han kal sang te kha then kha chu no man ti vio in ka ria te no le khanin leitlang pui concert hemi mang tur po hian music festival mang tur po hianin aizol mi te le khorang sang mi te pon lunglei han pan phei sang mai tur hi anuam dang dai via win karinga tili kan la ti ngai lo ni kan thathiam lo te po ani mai thei maro chu kan thenom state te po han ani la tiang concert te hi an state khopu yar ngot an ti bik lovania chu kan lo sei ve ni chu hei ruang phur chungchang aron lang le ruang phur na dilan tam ti ni ZPM ka ishoin aizol pona mi thi ta ruang phur man tum sak tura ti fel ngai te an ti fel nu ruang phur man dil somko pakhat anom do poisa pek chua alani lo thung September ni khat kumsani somni pali tangkhan sarkarin ruang phurman atum tana voin ni som pakhat November kumsani somni pal li thlengin mi somni pakhatin nodal department social welfare adil na anthelut to ruang phurna tan hian kumsani le somni pali tanga sangni somni panga budgeta cheng vaibel chenga dani ma se social welfare department in poisa na donglova finance department a andil mek ruang phur mandil na hatan hian manuala le kha thelu hi Boy puya boy thaka wangin Mizoram State E-Governance Society MSEGS tenen tangkopin online athelwa ulsam taka bank account kal tanga ruang phur na sen so pek ani thei na tur ma lang me kani hei ZPM sarkar hianin technology hin mang tangkai thiam kopin ka hria tuna po hen hei manual han thelu vek chana boy thak thin ani paper bopal te pom ve thainia chuta chonin hei anni chonin technology non mang tangkai le ta chi maya travio maya hei mithi ruang phur man tumsak nauti fel le ta a poisa ron la pe chuak lo thungani chu a chan chu hetana ron zia chen em khamo social welfare department in poisan la dan lo wangania finance department an deal me kani MSU president bail deal na ngai to atinia MSU president hi ka soita kang khan non bail bulamanani Aming po ni second sirang. Voin ni som pakhat November kumsani som ni palihan Aizol District Court Anti-Corruption Bureau SCB le Aizol Police Station ina anman MSU President Samuel Zoram Thanpuya bail deal na an ngai tua. Police atanga bengwana thutandanin MSU President in ABC in Tuboyan Siam Saka bail adil na chu an phal saka Aizol Police Station a Tuboyan Siam Sak bail din lairo an phal sak lo thung hei wang hen jela tan chun zamangai don Court chun Samuel Zoram Thanpuya bail deal na hi anman tlai niriat November kumsani somni pali khan alo nol sakto ne talan to angin SCB le Aizol Police Station te hian Samuel Zoram Thanpui hi niriat thlasom pakhat kumsani somni pali khan an mana SCB chon sum ti chingpen thu boya manin Aizol Police Station in mi shen bele tiluina manga poisa lak sak thu boy an manani tikhani kuni se khati jong kha news hit zobal ti te ni hei MSU president hi chu cheng tareng me kha SCB lampang case kha chu bail grant ani amaro chu police lampang inan man na ve thungero kha chu bail phal sak ani lova atang chunjom ta ni anticipatory bail te alo dil lem lova manani don ti hi lo thlok lo bute poni ma na hain poni se ti jong khatun tum video chu ni phot ro se